Namhlanje nginibingelela igama lami nangu-DJ Rocks Skutaphatha wakwaMthembu umfana phansi-ke le Jozini kwamhlabela ingane kakhubani begcina intombi muza ngezigi. Makuthi uyangibukela lapho-ke sawubona khona omunye kade ekhuluma la namhlanje ethi Skutaphatha kade ngisiza abantu, kade abantu ngibenzela izinto kodwa abantu bayahluleka ukubuya bezobonga. Nginabantu engabafaka emsebenzini, nginabantu njengamhlanje abanemizi baney'moto kodwa kunzima ukuthi abantu bebuye bezobonga. Namhlanje bangichomela, namhlanje banabangani abasha kodwa lo muntu lo wasizwa yimina ukuze abe nazo zonke lezi zinto lezi. Ngithi namhlanje-ke ngifuna ukutshela ukuthi mangabe usiza umuntu ungabolindela ezinye izinto umuntu azoyibuyisela kuwena, ungabolindela anything in return kulowo muntu lowo. Msize umuntu ngenhliziyo emhlophe ukuze nawe impilo yakhe iyohleze nje nomphefumulo wakho uyohlezi ukhululekile, ngoba uma usiza umuntu kukhona izinto osayilindele ukuthi zibuye kuwe. Uyayilimaza ngoba umuntu uyashintsha, umuntu uyisilwane esingachazeki, umuntu ungenye nje yezinto, umuntu ulala ephenduka. Msize umuntu kodwa ungalindeli lutho olunye oluzobuya, ngoba ekugcineni kuyoba ngathi uthatha owakho umkhonto uyayikwazi. Sinabobhuti lana abakhulise abantwana, bekhulisela abanye abantwana kodwa ukuthi abantwana bese bekhulile bese bayajikelwa bebizwe ngamagama abuhlungu. Sinabantu lana abasiza abantu bengenamsebenzi, kubi isimo sisibi, indlala ibahlasele, bathathwa bafaka emsebenzini kodwa namhlanje bahambela kude, kuba ngazi ukuthi abakaze bathola usizo kuwe lo kulabo bantu laba ababasizile. Abanye namhlanje bayizitha ngenxa ukuthi waboleka umuntu imali ethi uzama ukuthi emsize emkhipha enkingeni ayebhekene nayo, kodwa namhlanje uyisitha lowo muntu lowo. Mawusiza umuntu ungalindeli lutho oluzobuya kuwena. Abantu ababongi, abantu bahlula ngisho ukubonga uNkulunkulu okuyena ubapha impilo usuku nosuku, kodwa bahlule uNkulunkulu abavulele amathuba emisebenzi, uNkulunkulu ababusise ngemishado, ababusise ngazo zonke izinto abahleze beyifuna empilweni, kodwa kunzima ukuthi babuyele uNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu siyabonga ngezinto osenzele zona. Kunzima umzali akhulise ingane yakhe ethembile ukuthi ngekusasa ngomuso lo mntwana lo uye uyoshintsha isimo, kodwa uma ngabe lo muntu lona esephumelele uyakhohlwa ukubuyela ekhaya, ahambe ayobonga abazali ukuthi naze nangisiza namhlanje ngomuntu ngenxa yenangikhipha ezinkingeni. Umuntu unjalo, umuntu akabongi. Mawusiza umuntu umsize nje ngoba unenhliziyo yokusiza umuntu, kodwa ungasiza umuntu kunezinto ozilindele. Ungangeni othandweni uthi kunomuntu omthandayo bese uyamsiza ukhipha izinto eziningi, uyitshela ukuthi kulowo muntu loyo naye uzoba umuntu kuwe mangabe izinto sezimhambela kahle. Egcineni uyahethela. Siza umuntu njengoba umsiza, ngoba akusiza ukuthi ubuyele kumuntu futhi ufuna izinto zakho wamsiza ngazo, ngoba uzohetheka. Igama lami nguSkutaphatha wakwaMthembu noma kanjani.